Bok svima, ja sam Fićo i danas smo za volanom Fiće. Što bi rekli, Fićo vozi Fiću. Kako se drži s godinama, opravdava li najveću cijenu kao polovnjak u ovoj klasi, provjerit ćemo u nastavku videa. Ajmo radit! Fiat 500 ili u narodu poznat kao Fićo, nasljednik je popularnog obiteljskog, mladenačkog, poslovnog, sportskog i ne znam kakvog sve ne auta koji je othranio valjda 2, ako ne i 3 generacije i mnogima koji upravo ovo gledate je bio prvi doživljaj za volanom. Fićak je doslovno motorizirao Europu i bio je simbol slobode, jednostavnosti i talijanskog šarma. Danas je moderniji, sigurniji i opremljeniji, ali zadržao na najvažniji. Karakter koji ga čini ikonom. Danas vozimo Fiat 501.2, te iako su se standardi u industriji promijenili, ajmo provjeriti zaslužili li reputaciju kojom se diči. Ako još uvijek niste, a zanima vas moj sadržaj, pritisnite subscribe jer... to je jednostavno tako, moram žicat, Fićo žicer. Alo, čopi! Ajmo dalje. Vizualno Fićeka ili volite ili ne volite, ali mislim da se svi slažemo s time da je drugačiji od svega ostaloga u svojoj klasi. Vidljivo je da su se dizajneri ozbiljno potrudili oko dizajna i s razlogom je više statusni autić nego potreba. Ovog na testu pogoni 1.2 atmosferski benzinac sa 69 konja i 102 Nm okretnog momenta, to prenosi preko 5 stupanjskog manualca na prednje kotače. Zvuči slabo, ali ako pogledamo podatak da teži manje od 900 kg, ajmo donositi zaključke nakon vožnje. Vidi vraga, pravi završetak ispušne cijevi, top. Ključ čofija i izgleda ovako. Inače, ovo je obični ključ, odnosno klasični ključ kakav koristi na primjer i Doblo, čak i Ducato, odnosno cijela Fiat Ergela iz tog doba. S tim da ova ima tu kućište u ovom bijelom pa izgleda puno bolje, odnosno prikladnije ovom autu. Ja bih volio da je to možda tvornički napravljeno, da je u ovom nekom stilu kao onak nekakav malo luksuzniji, odnosno estetski prihvatljiviji, odnosno privlačniji dizajn. Klasika znači skakavac je na tipku i imamo otključavanje, zaključavanje i prtljažnik. Fićek otvara se s donje strane, ovdje imate električni prekidač, dignete gore i tu imamo 185 litara tovornog prostora. Više prtljažnog prostora nego tovornog, ali drugo nije očekivati s obzirom da se radi o najmanjoj klasi auta. Nema sad tu ni kukica ni ništa. Ispod imamo rezervni kotač. Vidi ti show. I to u punoj dimenziji. Odlično. Tu imamo malo osvjetljenje i ovu jako fora gubu, malu kratku policu, manju nikad nisam ni vidio. Vidio kak je fora. Uglavnom da se izvaditi skroz, pa vam ne smeta ukoliko trebate staviti ipak malo veći nekakav predmet. A za zatvaranje imamo ovu tu vrpcu, slično kao na Oktavi. Na Oktavi je zapravo ona nešto onak. Uglavnom ovdje je vrpca. Stavite prst unutra, lijepo povucite. Amortizeri rade dobar posao i onda se to vrlo jednostavno dolje spusti. A s obzirom da imamo tablicu na samim vratima, onda kad spustite, kad se zatvori, onda nešto to malo udari, ali ok. Materijali na prednjim vratima. A gle, ovo je najniža moguća klasa, tako da nije tu puno za očekivati, pa s tim imamo onda gore grubu plastiku. Ovo je gruba plastika, ovo je puna pa kao donekle ok zvuči. Ovdje imamo šuplje ovaj ispod dio, pa onda ista je plastika, ali ovdje zvuči onak šuplje. Ovo je štof. Ovo je super, mekano, lijepo, ajmo reći da je to dobro. Ovdje imamo kontrolu retrovizora. Prozore nemamo na vratima, nego su unutra, pokazat ćemo ih kasnije. I tu imamo puno te grube plastike. Ovo je tu pretinac, naravno niti obložen, ni sa čim, niti ima gumiranu podlogu, ama baš ništa. Ali šta je meni tu možda problem je što mi ne stane nikakva boca tu. Možda nekakva ona mala 033. I sad generalno kad pogledate vrata su ogromna. Mislim, s obzirom da se radi o kao kupeu, onda i moraju biti takva, ali zbog njih je ulazak u auto jako jednostavan. Kvaka u retro stilu, ovo mi se sviđa, ovako kao malo kromirani finish. Fora inače kad se zaključava iznutra, kad zaključate onda kvaka ode unutra i ako ga želite otključati onda samo povučete jedan klik da se vrati nazad i to je to. Fićek iznutra, evo vidite ga. Ja ne znam kako vama, ali meni ovo izgleda baš jako fora. Cijeli taj nekakav kao retro stil, odnosno reinkarnacija početnog Fiće u nekom kao ajmo reći modernom izdanju. Super! Sviđaju mi se jako ovi kontrastni dijelovi, ova svjetla tu kao koža, čak mislim koža je. Uglavnom svijetli volan, svijetli ovaj dio iza volana oko klastera i ovi tu i tamo svijetli umeci. I onda imamo ovaj plastični dio tu koji je kao u boji, ne kao, nego je u boji auta. Ok, tu malo packa se vidite pod prstima, ali jako fora izgleda.
Sad, nećemo sad tu previše trubiti oko materijala, materijali su u skladu s tom klasom, to je sve gruba tu plastika, a realno drugo nije ni za očekivati, ali relativno sve čvrsto i koliko sam skužio u vožnji, ništa ne cvrči. Tako da od mene kudos. S lijeve strane imamo tu ventilaciju, ručica za žmigace svjetla, to sve ajmo reći ništa posebno. Uglavnom volan izgleda kako sam rekao top. Jedino što mi se ne sviđa kod ovog volana, s obzirom da je svijetli šta mi je super, ali zbog toga što je svijetli onda je magnet za prljavštinu. Jako ga je teško održavati, s obzirom da je i obruč svijetli, vidite da je obruč malo nešto potamnio, ali da, šta sad. Klaster iza. A mi njega trznut. Tu ima centralni displej pa to je zapravo board kompjuter, tu imate sve informacije o vozilu koje vam trebaju. Imamo ovaj vaga stil klaster, odnosno brzinomjer, i unutra imamo manji vaga stil isto okretaje. Meni ovo izgleda fora, kažem, u tom retro dojmu je i baš je dobro ukalupljeno u cijeli taj auto. Ovdje imamo kontrolu visine prednjeg snopa svjetala i meni tipku, odnosno tu možete šetati kroz sve to. U sredini imamo infotainment, bazičan je, realno kao da ga imate, ne znam, u Doblu. Mislim da dolazi doslovno takav isti. Eventualno je možda ovo kućište okolo drugačije, ali sami infotainment je isti. I sad, vi tu imate nešto osnovnih postavki, ali ništa special, tipa doslovno nema ni navigaciju. Ništa čudno opet. Ovdje dolje, kad pritisnete ovu tipku, onda vam volan postane mekan. Tako da ovo je fora. Ovdje palimo maglenke, sva 4. Vi kako su ove tipke ukalupljene u cijeli taj dizajn. Ovo mi se jako sviđa. Ne znam ste zamijetili cvjetiće. Moraju biti cvjetići. Top. Sad, kontrola klime. Malo čudna. Čudna mi jer nema kotačiće, ali opet, inače radi se o automatskoj klimi sa jednom zonom. I onda vi tu kontrolirate temperaturu. Ovdje kontrolirate jačinu puhanja i sve više manje klasika. Dolje, tu su nam tipke za stakla, dakle vozačko i suvozačko, i ispod toga imamo 5-stupanjski ručni mjenjač. Dolje nisko imamo dosta nisko, inače imamo 12 voltnu utičnicu s upaljačem. Ovdje pepeljara, odnosno to su kao dva cup holdera, termosica ko što vidite unutra sjedne jako dobro. Ovdje imamo aux port i USB port. Ovo je super. Tu još imamo nekakav mali pretinac, ručna parkirna kočnica i sad još samo da se izvrtimo, tu imamo iza još dva cup holdera i ovo je ok. Zapravo ovdje mi je najdraže ima termosicu jer nekako je najdublji i čini mi se da tu najbolje unutra sjedne. Ovdje imamo pretinac pristojne veličine za ovakav mali auto. Ok, sjedala su mi top, pogotovo u ovakvoj svjetloj varijanti gdje gore imamo ovako svjetlo tonirano, taj bež isto prati ovaj dio sad napred klastera, oznaka 500, naslon za glavu top, okrugli, baš izgleda onako retro, jako dobro ukalupljeno cijeli auto. I onda imamo ovaj tu karirani dio, sivi, isto mi jako dobro izgleda, s obzirom da ovo tamnije onda nije toliko sklono prljenju koliko ovaj tu dio, pogotovo na dijelu gdje se iza budete vidjeli hvata da se naslon preklopi da mogu stražnji putnici ući. Isto tako imamo šiber, vidjeli ste ga na uvodnom dijelu, ovo je super, odnosno nije čak ni šiber nego je samo panoramski krov i da se ovako zamračiti i ovo je super, s obzirom da je mali auto izgleda baš jako prostorno unutra, prvenstveno zbog tog panoramskog krova koji pušta jako puno svjetlosti unutra. I ajmo sjest iza. Iza pristupamo ovako, tu imamo ručicu, povučemo ju, otpustimo naslon i onda vučemo zajedno cijelo sjedalo naprijed. Da se razumijemo, s obzirom da je mali auto i dalje je to dosta tjesan ulazak, ali ajmo malo atletika, ulazimo i sad smo ušli. Sjedalo vraćamo nazad i vratimo ga ovako, iako sam si ga sad malo, baš sam se napravio sranje, a mi njega tako. Ovak. Inače sjedalo trenutno nije na moju visinu, na 180, jer da je na moju ja tu ne mogu sjediti, odnosno morao bi se dići full gore. I još jedna stvar, ovdje ne znam koliko vidite, uglavnom pokazat ću iza suvozača, ovaj naslon tu za glavu, ne znam koliko ćete vidjeti ovako. Znači dolazi mi drito tu u leđe, da se ovaj dići. Sad je ok zapravo. Ovo je super. Čujem tu nekakvu jeku dok pričam, vjerojatno od prtljažnika. Uglavnom, evo vidite, dodirujem gore strop i ovaj tu, ajmo reći most, gredu. Kad naslonim glavu relativno ok, ali da se razumijemo da ja vozim naprijed, ne bi mogao ovako s koljenima doći, odnosno ne bih imao di držati. Naravno nemamo tu ni centralni most, odnosno središnji most, nemamo ništa za stražnje putnike, ni USB, ni ventilaciju, baš ništa. Kad stražni putnik želi izaći van, onda povuče polugu, udalji naslon i odgurne još sjedalo. Čisto ok, princip dobro funkcionira, a izlazak je naravno atletika kao i ulazak. Ajmo se voziti, gas! Desičofi! Jedan problem. Znači, kad sjednete u auto, naravno i kad krenete, uvijek se morate, naravno, uvijek zavezat. Uglavnom, kad hoćete tu iza dohvatit, malo je s desnom rukom teško ga ulovit. Da bar tu malo nešto doda, onako ko u kupeima, kabrima. Fićo puno traži od fiće, nije dobro. Ajmo se voziti.
Ajmo mi prvo od volana. Gle, volan je super. Znači, na dosta je dobroj poziciji s obzirom da doćemo i do toga da se sjedi onako malo više u autu. Ali baš dobro leži u ruci, onako fina nekak ta koža, bila prava, bila umjetna, nebitno. Baš je lijepo s njim kormilarit. A sad druga stvar, sama udobnost. Odnosno, ne ajmo samo udobnost, ajmo riješiti prvo preglednost. Znači, s obzirom da se radi o visokom autu, dakle, kako bi ja već sam to spomenuo u nekim videima, sjedi se ko na terasi. Da, visoka je pozicija sjedenja, noge su vam onako relativno nisu pod pravim kutem, ali jako blizu pravog kuta. I onda sjedite tak visoko. I kao inače u autima to ne volimo, ali ovo je takav auto i neću reći da je problem. Znači, jednostavno tako je i meni je ovo super. Šta to znači u praksi, u vožnji? Preglednost. Ali izuzetno dobru preglednost. Znači, auto je super. Ja sam mislio zapravo da ovi auti su kao vozačka pozicija, ne znam, loše, babski auto. Nije. Super je. Sjedala su fenomenalno. Toliko su lijepo, udobna, da iako je ovo mali gradski auto, imam osjećaj da vi na neko dulje putovanje u ovom autu funkcionirate bez problema, ikakvog. I retrovizor, jako veliki retrovizor za ovako mali auto, jako puno stakla ima, kao što smo rekli, vrata su dugačka, samim tim je i staklo dugačko, dosta je visoko, vjetrobran brutalno visok, iza, znači vidim u retrovizor, ima osjećaj kao da mi je stražnje staklo doslovno ovak tu odmah. Super, baš jako dobro. Znači, samim tim i parkiranje, iako ima stražnje senzore, realno ne treba vam znati točno gdje vam je koji komad auta u bilo kojem trenu. Tako da, s obzirom da je malen, a i još više s tim da je pregledan. Panoramski krov, super stvar. Toliko svjetla da u taj auto, baš djeluje jako prostorno, puno veće nego što bi očekivali od takvog auta. Ja sam mislio da ovo puno više Fiat, kao imam jako puno kilometara u Doblu, Fiat Doblu posljednje generacije. Mislio sam da će biti onak nalik njemu, ništa nalik na njega. Tako da, meni je ovo auto jednostavno fenomenalan. Kažem, sama pozicija, sama ručica mjenjača, pozicija njena, volan, kut volana, čak inače ne volim ovakav kut volana gdje je onak dosta položen, kao ne znam u kombiju nekakvom, ali ovdje je to fora. Dosta fora. Da, ajmo onda mi na samu vožnju. Upravljanje preko ovog volana. Iznenadilo me. Evo opet kao mali gradski auto, nisam od njega ništa očekivao. Opet s druge strane on može imati DNK sportskog auta. Abarth 500, znači show od auta. Koliko ih varijanti ima zapravo koji su onak brutalni. Volan je onak, ima svoju preciznost, ima svoju lijepu tvrdoću, nije pretvrd, naravno nije agresivan volan, ali ima povratne informacije, osjetite što vam se dešava pod rukama, osjećate što vam se dešava na cesti. Jako je zabavan za voz. S tim dolazimo i do motora, 1.2, 70 konja, odnosno 69, a mislim, nije puno za očekivati od tog motora, ali jako bitna brojka u cijeloj toj listi tehničkih specifikacija, težina. Ovaj auto je ko perce, ima nešto manje od 900 kg, stari moj. Zbog toga s ovom konjažom on uopće nije trom koliko sam očekivao da će biti. Agilan je, veseli je, vrti se. Znači ako imate onaj jači motor, ne znam koliko, 101 konj, tek je on fantazija za voziti. Da, gledaj. A mislim, daš mu gas u drugoj, ali ne događa se sad tu ništa spektakularno. Ali je atmosferac. Kad on krene vuć, lijepo linearno, slušaj ovo. Mjenjač, sami mjenjač, ručica ko što sam rekao je fakat top. Hod, brzina, mekan je, jako je mekan onak, nije dugačak hod ko što sam očekivao da će biti, ima ga, ali kažem opet. A stvarno ima nekakvu tu vozačku brijicu, evo, baš brijicu, nije sad to nastrojeno. Meni je to nevjerojatno. Ja nisam od ovog auta očekivao, ama baš ništa. Uglavnom mjenjač je stvarno super i lijepo je baratat s njim. Precizan je. Jedno što mi se ne sviđa kod tog mjenjača je rikverc, odnosno Zurich, gdje je na kontra strani, znači skroz u desno, gdje bi bila čak zapravo još dalje od 6. Znači imamo 3 reda, ovo je u 4. redu je rikverc s prstenom naravno. Možda to malo treba neka navika, ali mislim jednom kad ga stavite u rikverc znači ćete poslije gdje je. Kuplung, pedale, super. Znači, iako je mali auto, često malim autima pedale znaju biti onak dosta stisnuto. Ovdje su lijepo razdvojene, super je s njima
klavijaturirati, jel? Kuplung je relativno mekan, lovi relativno visoko, ali kad se krenete voziti, znači treba vam doslovno minutu i pol da ga uhvatite i da vam je baš lijepo raditi s njim. Ima malo naginjenja, ali ovis isto jako dobar. Evo tu malo u zavoju, a dobro se drži, gle, s obzirom da ovis mu je kao ono na mekšoj strani, ima tog malo propadanja prednjeg kraja, ali nije toliko naglašeno. Mislim, dobro, nisam ga sad tu probao baš tako jako. Evo doćemo malo dolje na dio, da ćemo ga jače. Fascinira koliko osjetim na volanu. To mi je najnevjerojatniji dio. Evo, puna ravnina. Da, malo odradi onak, ali okej. Malo u zavoju. Opa, da vidimo ovdje. Treba ga dosta vrtit da vas ljepše izvuči iz zavoja. A tu mu fali snage, ali budimo realni. Ja ga sad tu malo ganjam, uopće nije auto za ovo. Ali evo fora. Potrošnja. Znači potrošnja, dobro gle, laganje. Slab je motor. 1.2, 69 konja. Bilo bi čudno zapravo da troši puno. Iako je benzinac, iako je atmosferac. A gle, uglavnom, 5.8 i to ovo je više manje skoro 90% gradska vožnja. Znači vožnja do grada i onda koturanje po gradu. Tako da 5.8 za gradsku vožnju fenomenalno. Za benzinca, jel? Koji nije hibridni, ništa blizu, slično. Odlično, stvarno jako dobro. S tim da znači na otvorenoj cesti on bi trošio čak i ispod 5 litara da ga vozite kako se vozi po otvorenoj cesti, dakle po ograničenju. Dok naravno na autoputu, s obzirom da ima 5 brzina i tu je relativno slab, na nekoj većoj brzini tipa 140, tu će on već cuclat onak pošteno. Inače autu je maksimalna brzina 160, ništa čudno. Makar ja sam očekivao, a možda i može više da ga se ide baš natjerat. Einschlag mu je brutalno kratak, znači super. Opa! Stvarno se lijepo čuje. Gle, jako dobar autić. Znači, kao što sam rekao, nisam baš neko očekivanje imao od njega kao mali gradski auto. Nikad me ti auti nisu zanimali, nikad se nisam baš bavio tom tematikom. I onda znaš kad imaš neki auto u kojem uopće ne razmišljaš. On tu postoji sve, ali realno kao da i ne postoji. Jako mi je fora, jako je onak za tu svrhu za koju je kao mali gradski auto, baš je onak, ima karakter, ima filozofiju, ima dušu nekakvu. Pogotovo još tako u cijelom tom nekom retro stilu, u ovoj vožnji, sve je nekako baš onak jako dobro izbalansirano i jako dobro zaokruženo u cijeli taj kalup. To mi se sviđa. Nije ne znam ko up koji je onak, baš mi je to ko kutica nekakva, poluproizvod doslovno. I realno kad me pitate, znači on stvarno je najskuplji u klasi i po meni on to apsolutno zaslužuje. Znači vi za ove novce realno možete kupiti klasu veći auto i bolji, opremljeniji i sve, ali ako želite malo stila i mali gradski auto koji je džepni doslovno, možete ga u gradu parkirati gdje želite, po meni je ovo zasluženo. Još jedna stvar, brzina se ne osjeti u ovom autu koliko sam mislio, očekivao da bi se moglo osjetiti. A stupovi su jako dobri, buke ima onak, nazire se, ali iznenađujuće malo za ovu klasu auta. Vozio sam se tamo prije na otvorenoj cesti, onako 100 mrža mrvicu preko, jako dobar posao. Evo sad ćemo tu izaći iz naselja. Kažem, ima buke, ali mislim da je onako u Corsi izraženija nego ovdje. Da, 1.2, znači jako jeftin za održavanje i jako je pouzdan. A o održavanju pričamo doslovno, ne znam, 100 eura godišnje imate za njegov mali servis. Ovaj nam ima sad 58.000, znači iako ima 7 godina, mali gradski auto ne nabire on sad tu neku veliku kilometražu, najčešće taj auto bude drugi auto u obitelji. Tako da baš zbog toga je super to što je jako jeftin za održavanje, iako je skuplji za kupit nego ostatak auta u klasi, ali jednom kad ga kupite, realno imat ćete ga i da nećete znati da ga imate. Mali potrošač, jeftino održavanje, a nudi stvarno jako puno. Top. Ej, pićo, da li se cepaš? Vidi ga, go, oba. Zabava, moramo snimit Abarta. Čak mi, Abart mi bio fora, znam ga čut, kad protutnji uz mene i onak okreneš glavu, kao imaš nekakav respekt prema tom autu, ali nikad me nije nešto sad strašno zanimao. Sad, jedva čekam da upiknem jednog i da vidimo kaj ovaj auto stvarno može, odnosno ova šasija.
I to je to što se tiče Fičeka i Fičeka, mene, Fičo za volanom Fičeka. Naravno pišite u komentare, pišite svoje iskustva ako ga imate, pišite biste li ga kupili prije Adama, Apa i ostale konkurencije u ovoj klasi, pogotovo s obzirom da ima nešto višu cijenu kako smo više puta kroz video spomenuli. Kao i do sad vidimo se sljedeći petak u 6, a do tad lajkajte video ako vam se svidio i najbitnije od svega, ako još uvijek niste, a sviđa vam se moj kanal, stisnite pretplati me, odnosno subscribe i vidimo se za tjedan dana. Bok!